أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude subhanahu wa taala duwano ɓurnaɗo tagi e fangon sallah sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fop e kala wonɗo e lawol ɓeeɗo haray mi salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗi en fo meɗen hara koen jeeyaɓe yimɓe aljanna haray inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe haray hande kadi en fotti ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles ka Alluwal Suumayee ɗo inchallahu ka page meɗen Facebook laawolkisal yo allah hisina on fop moɗon ono wonɓe e ndarude e ndaroyeyɓe ɗum ɗo e feƴƴinayɓe ɗum ɗo yo allah hisi on adna o malniya on lakara mi toriki allah subhanahu wa taala saabu teddugol ndu lewru ndu wonɗen e muɗum ɗo ɗum ko lewru Suumayee yo allah ittan ande kala jogiiɗo ande mi toriki allah saabu teddugol ndu lewru ndu wonɗen ɗo yo allah on dando e nde nawnare wiyetende coronavirus yo allah naɓu nde nawnare ka nde wata lorude bani adama mi toriki allah leydi meɗen laginene yo allah waɗu barke e mayri okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah yo allah waɗu en enen kadi laamateri fewni nunɗude hulori allah ya rabbal alamin yo allah wurno en fodde gurnano moƴƴani en yo allah ƴettito e ñande tawata ko maydi ne woni ko moƴƴani en haray hande kadi inchallahu bisnillahi taala alluwal meɗen Suumayee ngal hande ko fi honɗo yewteten no woodi golleji buyi naɓayɗima ka allah no woodi golleji buyi ɓattinayɗima e allah subhanahu wa taala hande e landoto hebrul umma ɗum ko Abdullahi ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahum oɗo goɗɗo arno landimo o inni ene yabna ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ko an yo geɗal bappirawo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi faala ya yeetolan gollal gotal ngal fellituɗa ma ngal tañƴiniɗa ɓuraygal ngal ɓattinde goɗɗo e allah subhanahu wa taala gollal hara si a gollingal si a waɗingal ngal ɓattinte moƴƴa e subhanahu wa taala ko landal janal bi ma'ana ko waɗi ko ɓurgal ngal e moƴƴude ma jeyangal e ɓurgal e moƴƴude gollal ko ɓattinta goɗɗo ka subhanahu wa taala golle bo hino woodi juulugol horugol hajjugol zakkugol jokkugol enɗan ɗum ɗo fof ko golleji ɓattinayɗe dankagol alyatima ñammingol miskinɓe wallitagol tampuɓe jasugol koloyji ɗum ɗo fof ko gollal ɓattinaygal maka allah kono woynti oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam du'aninomo ɓeyni ɓe toriki allah yo allahum faamin o ko wiyete kon tafsirul qur'an haray firoɓe qur'an ɓen fop ko oɗo woni ko ɓe nattanta leɗɗe alarba ko oɗo woni patron ɓe e wawɓe firugol deftere allah nde oɗo nelaɗo sa sallam ƴetno sooke ho maɓɓe ngon ɓe wallini ka hoore makko ɓe inni allahumma faqihu fi din wa allimhu tawil allah faamin o dina l'islam kan andinamo kadi ko wiyete kon tafsir qur'an mi toriki allah enen kadi yo allah faamin e dina l'islam on faamina ɓiɓɓe meɗen ɓen dina l'islam ya rabbal alamin jon noon oɗo ɓayi o landike ko gollal hongal ɓurata ɓattingol ka allah Abdullahi ibnu Abbas o wi wo kanko on o anda gollal ɓuraygal ɓattinde goɗɗo ka allah ɓuri ɗiggalngol nene baba fa ya subhanallah o innari en juulu ma yen horu ma yen hajju o inni kanko yiri ko faami konka diina ko jangi dammuɗe diina ɗen kon fop o yii kon ko ɓurata ɓattingol goɗɗo e allah tigi ɓadodiron few haray tigi kon ko ɗiggalngol nene baba ɗoftagol nene baba dankoɓe imo jogii dalili e muɗum ndaare allah ko addi kon ka suratul Isra bada auzubillahi min alcheytani rajim nde allah daluno honɗum wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah jomi mon dey o ñaawi o siñi o tampi o kasheti ko satti wata rew hay hunde si wana allah ko ɗum o hikkuno yeeso ɗon wa bil walidayni ihsana nene e baba moƴƴe e maɓɓe nene e baba ɗigganeɓe
nene e baba ɗofteɓe, nene e baba teddineɓe, haysi tawi no wonaɓe julɓe. Ko wini ko ihsanan ko ya moƴƴo e maɓɓe. Wa in jahadaka non ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma. O fala tutihuma ɗo wona na yafirim wata ɗoftoɓe, ko wata tewtoɓe. Ko ɗon firogo ɓuri walade. Wata tewtoɓe. Bimana joni siɓe desiɗi anna ya desiɗo. Siɓe inni ɓawli inna ko kir. Siɓe inni wojji inna ko coy. Siɓe inni rawni illa ko peng. Siɓe inni ɓawli inna kadi ko kir. Ko ɗum woni ko ya ɗoftoɓe. Ɓe woni julɓe, ɓe woni heferɓe. Ɓe woni sunna yanko, ɓe wona sunna yanko. No alhaali on ani ko fala tutihuma wata tewtoɓe. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Wondira e maɓɓe non no ɓuri e moƴƴirde, no ɓuri e labirede. Si tawi joni Allah itti o inni wo wata o rewsi wona kanko, sirku o yaltinama, o waddi o place ɗon nene e baba. Musidɓe julɓe tedduɓe, goɗɗo wawa waɗugol goɗɗum ha o wawa yoɓitude yumma makko e baba en makko. Sina nokku gotu mi hawre e hadis. Ɗulle kadi ko baba en ma nade yumma ma. Ɓe inni wonno la yajizi waladun walidahu. Wo ɓiɗɗo wawata yoɓitude baba muɗum illa an yajidahu mamlukan fayutiqahu. Sina tawa baba en ma ko jiyaɗo goɗɗo, ko maccuɗo goɗɗo, yaha rinɗinaɓe, yoɓaɓe sotto e juuɗe pullo maɓɓe on, ko ɗon pettara yoɓi baba en ma. Fiyonu wara joni tiɓe ndimo maɓɓe ngo. Si tawi hina ɗum ɗon goɗɗo wawata yoɓude. Amma yumma ma, issa on ko mo anduɗen, o ya innunoɗo kañum kadi o etoto ha o yoɓa yumma makko ko yumma makko waɗanimo kon. Fewndo hajju hewti hara naɗi tanji ɗo, a wolata fi ngeloba fop ko seppugon. O inni biro makko seppata ila nyande fu hajju fuɗɗi. Biro makko hino ka ɓawo makko, yawgol Mina, yaha Arafa, ya Muzdalifa, ya Jamarat, wango, bugo kaaƴe ha hajju lanni. Biro makko seppari, himo bambi ɓe, himo ɗuwi ɓe, ɓe sonjaki ha biro makko weltani. O ari o tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, o inni nelaɗo, mi waɗirani ni yumma an, mi hajjiniɓe, mi dankike ɓe, mi teddiniɓe, ɓe yanjaki ka hajju ɗo hay e hunde. Ene nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, mi wawi yoɓitude yumma an ko ɓe waɗani lankon. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe moosi, ɓe inni hay ottande wotere ko yumma ma otti fewndo wonɗa ka nder reedu maɓɓe, tentini lebbi 7 lebbi 9 ka nder reedu, ottande wotere a wawari ɓe yoɓitude. Subhanallah. Ndaren alhaali sonnajo si yehi ha o heɓi lebbi 7 lebbi 9, si yehi ha hewti ka o jibinta, tentini non hara ko enen jibinaɓe ka fulawaji. Sonnajo sowoto wano ka fulawa ha o jibina hara o yidare docteur jo. Ɓe anda o bobo sino ƴetti position ma ƴetta position. A yehi sonnajo ka fulawa hino gerda e ngata balɗe 2 balɗe 3 yontere. Bobo on ko tippiɗo, ko hoore nden wontiri ley, ko koyɗe ɗen wontiri ley, ko juuɗe ɗen ko ɓawo ngon andaka. Si tawi ko ga masinji joni hino wodi ko dargol andugol sey bobo no ƴetti position. To non ɗum ala. Sonnajo jibinayi e nder suudu haraka ka yiite huɓɓa. Bobo o yalta ɗon, o hisa ɗon, Allah ayna mo rena mo danda mo. Koye siga ɗin alhaaliji en fof meɗen rewruɗen. Est ce que hiɗen wawi yoɓitude ɓe neniraɓe meɓe? Wallahi la, en wawa. Sina hunde wotere weltinen ɓe ɓernde ɓe du'ano en hara en waɗari ɓe seytina. Sa naɓi ɓe ñaami naɓa kadi, si ɓe ñaami kadi naɓa kadi, fodde hiɓe landade ma hiɗa mari connuɓe. Si ɓe weltike weltoɗa, si ɓe seytini seytina, an hara ko ɗum ɗo woni ko wodanma. Ɓay en andi jaka ala gollal ɓuray ngal ɗen ɓattinde e Allah ɓuri ɗiggal ngol nene e baba. Dalil ɗiɗaɓo, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo rida rabbi, yarluye Allah on, ko weltinta Allah kon. Allah himo welti, himo weltanoma fi ridal walidayni, fodde hiɗa weltini yumma ma e baba en ma. Kono hewtani en hande enen sukaɓe, a goɗɗo tawoto bas o taƴo yumma makko, o taƴo baba en makko, nyallal,
balɗe ɗiɗi yontere lewru hara bo be maɓɓe no jokki ciifu muɗum. Si Allah ƴettitima fewndo Allah walla ma hara tawo yaari mo haray no hulɓini. Wattanen hakkil moƴƴa ko enen e sukaɓe, wattanen hakkil moƴƴa kadi enen yaltuɓe yaasi ɓen. Lande no heewi ko arata, mi naɓaniɓe dépense lewru ndu hay wonari yontere ɓe senditiɗi fof, fa ya subhanallah. est ce que hiɗa wawi yoɓitude mawɓe ma ko ɓe ñammimma? No woodi woɓɓe e meɗen fewndo kaɓe heɓata feere ɗon fii yoɓe danko mawɓe maɓɓe hara mawɓe maɓɓe feƴƴinino. An noon Allah yurmama ma, o yiɗima, o teddinima, a heɓi feere, a heɓi gandal, a heɓi jawdi, a heɓi jaahu, a heɓi laamu, tawata hiɗa wuuridi e mawɓe maɓe. Ko wonnum haɗi yanganoɗa ɓe dambugal aljanna molanagal woni ko udditanaɗa e mawɓe maɓe ɗiɗo. Sa yanganike ɓe luttoyay ka nder yiite jahannama, luttoya to yaltoy ta kala wuuriduɗo e mawɓe muɗum ɓen ɗiɗo ma goto e maɓɓe haa ɓe faati hara a yanganaki ɓe wona sabu ko okkuma aljanna. Si a mara mbuuɗi ɗin ko dépensaɓe, ko ƴetta gollowo dankoɓe golliranɓe doole ma ɗen, si doole ɗi si jawdi ndin ala yo doole ɗen gollu, kala ko jawdi ni wata rewde rewnuɗon doole ma ɗen. Kono hina a gollirta doole ɗen, a gollirta jawdi mani, a dankota ko ɓe, a jooɗike tun a jokki weli foti, a occupike e ɓeygu ma e fayɓe ma, Allah walla ma harama yaari. No dankorɗa mawɓe ma ɓe wo, ko noon Allah wurtiroyta kadi ɓiɓɓe ma ɓen ɓe danko ma. Musidɓe julɓe tedduɓe, mandotoɗen moƴƴal gollal ɓuray ngal ngal ɓattinde goɗɗo e Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗiggal ngol yumma makko e baban makko. Yo Allah arsikan on fop moɗon wawugol ɗiggal ngol ɓeeɗo, wawugol dankagol ɓeeɗo, darnaneɓe cuuɗi haysi ɓe hoɗata ton yoɓe yi'u ɓe welto ko ɓiɗɗo maɓɓe on waɗi, sodaneɓe otoje haysi ɓe ƴewata ton yoɓe yi'u koko iwi e maɓɓe, iwi e tetekol maɓɓe e geygol maɓɓe. Ɗum hino wela nenejo, hino wela babajo. No woodi woɓɓe gon ton si ɓe naɓi ɓe jonni mbuɗɗi babajo on, o ñama e ɗi fop, goɗɗum hara o jonna sina yumma naɓuɗo on, jonnuɓe ɓe ñama, wallahi jonnuɓe ɓe ñama bonata. Neniraɓe meɗen kay sen jonniɓe ɓe ƴettay ɓe senditana kawtal ngal fow, du'a goto wona du'a. Ɓen ɗon kala jonnaɗo hiɓe andi ko an arɗo ga on woni ko naɓi. Ta hulu ɓe no ñamuma, ta hulu ñande no yuri sengo ɗo, ɓe yahantama karamoko, ɓe yahantama hay e hunde. Ko ɓe hintayntoriki Allah, yo Allah reynumo, yo Allah dannumo, yo Allah ɓeydu ka itta ɗon, yo Allahu on honno firtu arsike dumbakata. Ko ɗi ɓe wowlata du'aji moƴƴi ɓuraɗi ɗo. Mawɗo fuuta no wawi du'ade. Yo Allah rene, yo Allah ayne, yo Allah hon dande, yo Allah hewtintine e hoore jam, yo Allah on firtu arsike dumbakata. Ko nu falada ɓuri ɗum ɗo? Ɗum ɗo fof non ko ɓay goro hun ko yaari ɗon, gere hun iwrata ɗon hande kadi ɓe geratama. Si ɓe no falnoma gerde wadde ma ko boni, ko ada yiwde to yaha Amérique ma a Occident kon sai ɓe waɗaynoma. Koye juuɗe ɓe woni ko mawnɗa janɗuɗa, danko ɓe teddina ɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi darnira yewtere an nden honɗum, yo Allah arsika en fof meɗen wawgol yanganagol ɓe. Ko ɓuri fanɗude e yawagol mawɗo muɗum ko ya eto konguɗi moɗon ɗin buɓɓodira, ɓe fuɗɗo makude ɗum fuɗɗoɗa wolde. Na non fere ko feƴƴi ɗon, wona non fere waɗay ɓe ko ɓuri ɗum ɗon. Yo Allah dandu en sifa ɗin jarri boyejji. No woodi bakkatuji goo hino ton, si a faggitike ɗi ka adna ga, Allah yoɓitete ɗi ka adna ga ko adi laakara. No tawa e majji honɗum ƴaggal ngol yumma e baaba, angal teddingol nene e baaba, Allah wurtay ɓiɓɓe ma ɓen an kadi ɓe yawoma, ɓe ƴagganama ko adi a hewdoyde laakara. Karamokojo goto o wi'i, wo sa yi'i paykun no yawo mawɗo mum, wo ko piiji ɗiɗi. Imma mawɗo yawaɗo on hettay woni ñamande ko ñawlinno, ma imma paykun kun ñawloto woni ñamande. Kono pelleti ko goɗɗum e majji. Si tawi mawɗo on soñjuno mawɗo muɗum, kanka ɗo heɓay ɓiɓɓe ko soñjamo. Si tawi kanko non o soñjano ɓe, ɓiɓɓe makko ɓen soñjimo, yo andu haray ko ñamande ɓe woni ƴettude. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yo ɓiɓɓe ɓen ƴettu e juuɗe meɗen hara ko ñamale moƴƴe. Yo Allah taw hara enen kadi ko ɗen wonno ko ñawlunoɗen. Issa goto kirɗuɗo, mawɗo goto e ɓiɗɗo muɗum
hiɓe wallina birinji pute ka fulawaji gasa noon woɓɓe anda koni wallingol birin pute ko mañagol ngol ha gayna taw ƴetta noon ɗum on watta hoore ɗon ɓe yeddodiri tun noon paykun kun ko jogino kun doole o rondi ben makko haka kaaba sawtata o piiti ka leydi mawɗo on hawtori kara han mawɗo ini mi torike Allah yo Allah yoɓe subhanallah tawi huɗimo woni ɗon ha feƴƴi ɓe wuri ɗon kumpay kun kadi jomboy sonnajo heɓi ɓiɓɓe ɓen ɓe dari ɓuri ko ben maɓɓe dari ko tawi mawɗo on fatinoke o aroyi kanko e ɓiɓɓe makko ɓen hiɓe maña kadi wallina birin pute e nden sunture ɗon kadi tawi mawɗo on fatinoke kañum o yeddodiri kankadi e ɓiɗɗo makko tun o yeggiti ko wanno ko ɓiɗɗo o rondimo ha sengo dow ka kaaba sawtata piiti ka leydi ha gayni yilti ɗeɗɗi kadi ka o ɗeɗɗimo ɗon o anditi ko honɗum o wanno ben makko o inni mi torike ma accitan dande nde min mi liɓunoɓe tun kono mi ɗeɗɗano kama to diinu to daanu o andi hande kadi ngal o liɓuno ben makko ngal ko ngal ɗo ɓiɗɗo makko kadi liɓimo ɗo yilti ɗeɗɗi kadi ha dande laakara o inni liɓan tun kono min mi ɗeɗɗano ɓe acci to dande ɗe ñamale ɗo kaka adna ga hettataɗe ado a hewtoyde laakara yalla okkor en wawen dankade ɓe yummiraɓe e ɓe mawɓe hande a yahay tawa mawɗo on si goɗɗo no woni ha o nawyi haray o metti fi haray mo waywanowa boobo ko ya wattan hakkil moƴƴa imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima si yehi non ha ɓe nawyi haray ɓe metti fi tentini yummiraɓe ko adduɗa wohina ɗum kala ngal fallirɗa ko ngal ñuuƴi ko ya wattan hakkil fewdo ɗon non wata wikkoɓe wata innuɓe hay na ɗum haray a yawikeɓe yummirawo goto joginoɗo expérience o falano hollugol ɓiɗɗo makko on tawi o ɓiɗɗo makko jangi woni cadre wi molanagi fonctionnaire international ka yaari o ko sene ɗo sentore ɗo o wi to yumma makko no yumma makko ari ka palewi makko taw villa wingin ko yahe are yummira on falamo waɗan ɗon examen ndara si o gañoto weeti bimbi o aroy to inni mama nene ko nun ittirɗon kooƴe o inni mi faala ya wullanoyam ɓira mi jonna misal ngal fii no famire o ya tawi mo faala comportade wo kanko tigi wone dankade biro makko o wulnoy ɓira on o waddi yumira o inni si mi yari ɓira on bimbi ɗo tawata rendu finari moƴƴa ndu uppay nattu ɗum no waɗanoyam hande kadi te simple o inni awa o joɗɗinoy ɓira on o waɗoy te o addoy te on tun yummira o inni kono mi falaka te on fewndo joni waɗanoyam ɓira e café to inni neni hanno wolono ɗum fof mi addi ɓira o inni hina ɗum mi addi kadi te o inni hina ɗum hanno inolanko ko café e ɓira fallo on sa yummirawo mo moosi o inni o hari mi faala tun darugol si a waway law waɗande komi waɗannoma kon fewndo wonɗa bobo o min wonde mi addayno ɓira sa yarani mi natta ɗum ɗon mi moƴƴinoya paapu mi adda si ɗum ɗon marsari mi moƴƴinoya latoy mi adda si ɗum ɗon marsari mi moƴƴinoya goɗɗum mi adda kono ko ɗon mi amata mi siccata mi soñƴi mi ronkata ha tuma mi andi goɗɗum naatika reeduma a ñaami a haari mi waɗirari ɗum ɗo fi mi yiɗa yarugol ɓira on ma fi te on ko dargol dun sa waway muññadelan sifa ko mi muññino mako wattanen hakkil moƴƴa wa akhiran yummirawo goto kadi Allah okkorno mo ɓiɓɓe tato worɓe ɓe fof maɓɓe ɓe jombi mo be no wondi e ɓeygu mum e ɓiɓɓe mum tawi yummirawo on non himo jogi jawdi bus himo faala andude ɓeɗo tato ko hombo e maɓɓe o jonnata ndi jawdi ɓe fof himo yiɗi ɓe joni noon mo faala andude ɓurɗo yiɗude mo o kanko kadi ko on o handindini e jawdi makko ndi o yini joni o yahay o koɗoɓe ɓe tato non si o koɗi keɓe nde koɗu ngun no timma haray o andi hande kadi ko hombo e maɓɓe handi e jawdi makko ndi o waɗori ka mawɗo on o yahi ɓe woni ɗon woni ha weeti bimbi
o waali ɓe werni mo moƴƴa ɓay weeti bimbi mawɗo debbo on immi salligi ha moƴƴi juuli wirdi ha gayni ƴetti ndiyam luttuɗan ɗan ari sonsongi ka tumbo danki way so wasta joni hara joni ko sofuɗo wonoy ha weeti o yawi noddi ɓiɗɗo makko on o inni hara mi faala joni ya noddu ɓeyguma o waranalan sanzanalan ɗe daraje ɗo sabu no haray ɗandi si goɗɗo nawyi haray bawle ɗen fuutinolan gorko yehi noddo e ɓeygu mum on ari ala ko yennari o ndaari won o yummirawo ko payi ko woni ko sofata e ko waali ndaari ko yummirawo waɗi o ŋermi ɗon ha tigi tigi on yummirawo woni bimbine ñande immi yalti ɗon hooti ɓay gorko on ɗon tawi hande kay ko debbo woni ko laami yummirawo on immi yehi ka ɓiɗɗo ɗiɗaɓo on hakkundejo on o hewti ɗon kadi tawi ka be ka balle tati woni wadde kadi ɗaɓum ɓayo gayni julde kadi o waɗirino noon ka arano o gayni julde ha gasi ndiyan salligi luttuɗan o ari o songiɗa gay ka tumbo danki o ɓuɓɓini on sayno woni ha weeti o noddi ɓiɗɗo makko o in mi faala ya noddu ɓeygu ma wettinalan ɗum ɗo o surralan kadi si goɗɗo woni yummirawo wonde haray tigiti on sika koye piihoye fuutotomo gorko on ɗon ko kanko tigi fuɗɗi sonkude taw ko adi o yeytade ɓeygu makko nene ndaare ko waɗɗon daraje tuura sodade kesum ni ɗum wuppano paasa ha moƴƴi ndaari hanno wolon ma ɗum min finndino ma waɗon refe o wolano e ɓeygu makko on ɗon kadi wowli pure ke sa ɓuri ɗum ɗon yenni gordo gardan ni ala ko wikkake yummirawo ɓimmitinde ñande yummira yalti ɗon kadi o yehi ka ɓiɗɗo makko tataɓo on waɗaɗo barki on du'anaɗo on anduɗo valeur nene anduɗo valeur mawɗo anduɗo waɗanede o waɗi sifa ɗum kadi ka raɓɓinɗingol weeti bimbi ɓay o sonsongike ɗon kadi o ɓuɓɓini daraje ɗen ha gasi o noddoyi ɓiɗɗo makko on o yini ɗum ɗo haray fuutinolan jemma o yini nene ko ɗum ɗo tun ko laabi jelu mi lewni ko laabi jelu mi soofi e hoore moɗon hara ɗon ɓorni coñci labaɗi ɗum ko laabi jelu mi waɗi ko ɓuri bawle e hoore moɗon hara ko wiyeten kon hara ko kaka mi waɗi ɗum ɗon e hoore mon laabi jelu duuɓi lebbi jeenayi ka nder reedu duuɓi ɗiɗi ka ɓaawo ɗum ɗo fof ko laabi jelu na pampers woduno na kuusoy woduno neniraɓe meɗen hara ko wujere nde ɓe haddi nden ko nden ɓe bambirta kadi o yini ɗum ɗon haton jinaka mi nodda ɓeygu an ko min tigi ittata ɗum ɗo tawi ɓeygu makko nani ɓeygu makko inni o min hande si tawi joni mi heɓi moodi sifa mon ko ɓay on jibini on heɓimo on dankike on teddini min hande ala ko o waɗanari lan hande noon si sifa ɗum ɗo waɗi ko menen hani dankade on ɗum na goɗɗum non on sa yummirawo on o fesi o wulli ɓe landi ko honɗum o inni yo Allah waɗu barki e moɗon yo Allah waɗu barki an ɓiɗɗo an on yo Allah waɗu barki e ɓeygu ma yo Allah waɗu barki e ɓeygure ma nde wurnanama fayɓe ma ɓe waɗa barki e maɓɓe o inni mi lewna hay e hunde ko ndaarugol on non kadi ko honno jogortolla on say noon o moɓidiri ɓiɓɓe ɓen tato non o yaltinoy noon jawle ko acci kon fap o inni ɗe jawle ɗo hari miɗo handindinnoɗe on tato non kono haray ko oɗo ɓuri handude e majje ko duwa hendade ɗe ɓe soodoy kanŋe ɓe soodoy piiji fap ɓe ari ɓe découvrir o gorko ɓe waɗani o debbo ɓe weltinimo ɓe inni no dankornomami noon a dankorilam ɓuri noon hande ko an ɓuri handude e jeygol nde jawdi wattanen hakkil moƴƴa enen sukaɓe ɓen e sonnaɓe ɓe yiɗuɗen ɓe yiɗi en hara en hawkaari yummirawon en haykaari kiikalajo wattanen hakkil moƴƴa enen sukaɓe ɓen jawdi ko wonɗen naɓude ko jonnen mawɓe ɓen ɓe ñaama fop ɓe ronka jonnugol yumma meɗen ɓe jonna sina biro meɗen wattanen hakkil wata en perdu jawdi nin perten nene men perden baba en meɗen si yehi ha en tawi andi mawɗon ko hendi woɓe mettay jonnuɓe ɓe metta ha ɓe haara hiɗa wawi moltinirde sera ɗa jonna yumma ma ɓe welto kono hara mawɗon kadi o seytinari wattanen hakkil moƴƴa koko feƴƴata mi toriki Allah yo Allah okku en barki ɓe mawɓe meɗen fati ɓen yo Allah waɗu jannatul firdawsi laala werde maɓɓe luttuɓe hewre gurnam ɓen yo Allah ɓoynudege maɓɓe mi toriki Allah yo Allah waɗi ɓiɓɓe meɗen ɓen kadi ɗoftiɓe en e hoore laawol l'islam kala tawaynoɗo mawɗo mum feƴƴinino
yo Allah hokku mo aljanna. Yeru luttuɗo ɓe mawɓe muɗum ɓen yo Allah ɓoyniɗo ɓe ha wawa so tawi luttay. Jogiiɓe zurriya si tawi hiɓe feewi yo Allah tabintinɓe, si tawi hiɓe ɓoyli ko Allah woni fewnowo yo Allah fewnana fab. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hokku en barke mawɓe meɗen, yo Allah hokku en barke mawɓe meɗen, yo Allah hokku en barke mawɓe meɗen, yo Allah hokku en feere e fiira wawgol yanganagol mawɓe meɗen, yo Allah yaafu mawɓe Fuuta Jaloo, yo Allah hokku ɓe aljanna. Luttuɓe e hoore gurdam yo Allah ɓoynude e maɓɓe ha wawa so tawi luttay. Ko wonno ga ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles en jango si tawi jon jango jaɓi, si o jaɓari kadi yo Allah taw hara o yaafi keso yettiti en. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.